sa Stajforpom, osim odličnih proizvoda po izuzetno bagatelnoj cijeni, dobivate i financijsku mogućnost. Dakle, vi možete zaraditi još dodatni novac sa Stajforpom. Na koji način? Dakle, Stajforp isto funkcionira kao mnoštvo drugih kompanija koje nagrađuju svoje vjerne klijente za preporuku koje oni rade među svojim prijateljima, poznancima i ostalim ljudima. Dakle, u onom momentu kada postanete zadovoljni klijent Stajforpa, vi automatski imate pravo i da svojom preporukom stvarate zaradu. Jedan od prvih načina zarade koji ćete vjerovatno najvjerovatnije doživjeti je taj da čim se u vašoj grupi ostvari 3 aktivna člana, dobivate $4, dakle 2 za prvog i po $1 za drugog i trećeg. Pošto se ovdje radi o forsiranoj matrici, dakle gdje jedni drugima članovi pomažu, što znači da ljudi koji su ispred vas, prije vas bili registrirani, kad oni registriraju nove članove, jedan dio njih mora pasti u vašu matricu, to znači da vi možete ovdje zaraditi novac bez da ste ikoga registrirali. $4 nije puno, naravno to je samo jedan bonus, da kažem, dobrodošlice gdje vi vidite da sistem dobro radi. Ali već prva ozbiljnija zarada će se desiti onda ako shvatite Stajforp kao dobar poslovni model i ako ga počnete preporučivati. Zašto? Zato što na temelju preporuke, ako dođe do registracije novog člana, Stajforp će vas nagraditi sa $25 jednokratno po novom članu. Dakle, ukoliko vam treba $250 hitno, potrudite se, podijelite informaciju o Stajforpu okolo sa sobom, registrirajte 10 novih klijenata i dobili ste $250 na koje ne morate čekati 2 mjeseca, mjesec, nego dobit ćete ih već sljedeći tjedan u obliku vrlo brze isplate. I to nije sve ovdje. Ukoliko će vaša poslovna kvalifikacija rasti u Stajforpu, vi ćete dobiti i po $2 na sve nove članove koje uđu u vašoj drugoj generaciji, na $1 ćete dobiti na treću generaciju, kao što je na četvrtu i na petu generaciju. Dakle, to je bonus brzog starta gdje vi možete zapravo zaraditi popriličan novac. Ako uzmete jednog člana koji je ovdje za primjer uzem da ima najvišu poslovnu kvalifikaciju i ako je on registrirao 10 ljudi, svaki od tih 10 je registrirao po 5 i svaki od tih 50 u drugoj generaciji po 3, onda ćete imati u prvoj generaciji 10 ljudi, u drugoj 50, u trećoj 150, što znači da ste za prvu dobili 10 puta $25 je 250, za drugu 50 puta $2 to je $100, za treću 150 puta $1 ste dobili $150, ukupno ste imali 210 ljudi i po jedan ćete dobiti kao override 4 i 5 zvjezdice, znači po $200, ukupno ste samo na ovaj način zaradili $920. Dakle, to je već jedan iznos koji nije baš tako mali i koji pretpostavljam da bi vam određen smiješak dovukao na vaša lica. No, glavna zarada ovdje zapravo slijedi na sljedeća dva načina. Jedan je kroz forsiranu matricu. Što je forsirana matrica? To je zapravo struktura jedna u kojoj se članovi smještaju u kompaniju na način ukoliko ste vi se registrirali, sljedeća dva člana koja dođu u vašu matricu, u vašem, da kažem, prvom katu može ih biti 2, u drugoj razini će ih biti dvostruko više, znači 4, u trećoj 8, u četvrtoj 16, 32 i sve tako do 14. razine kada će ih biti maksimalno nešto više od 16.000 članova. Ta matrica se puni forsirano, znači svi koji razvijaju ovaj posao jednostavno koji su u vašoj grupi i vaši sponzori pune vašu matricu. Dakle, ova vaša matrica se ne puni samo sa vašim naporima, nego jednostavno je to jedan posao gdje svi radimo jedni za druge, kao što je vaš ovaj sponzor, gdje jedan dio određeni ljudi koji on registrira mora pasti u vašu matricu. Na taj način će vaš posao puno brže rasti, jer upline ili ljudi koji su prije registrirani pomažu svojim članovima u downlineu i obratno. Kao osnovni distributer, znači kao čovjek koji nikad nikoga ne preporuči i ne radi na promociji Stajforpa, vi imate mogućnost da kad se vaša matrica napuni do razine 12. razine, da ćete dobiti $2047,50. Dakle, taj novac dobivate ako nikad nikoga ne registrirate u Stajforp. Već jednostavno se zadovoljni korisnik i ništa više. Zato što će se po sili sistema na kojem funkcionira Stajforp, vaša matrica kad tad napuniti do 12.
12. razine. No ako želite brže doći do financija, a ne čekati ovako spori rast, onda ćete vi biti ti koji ćete odlučiti. Jer ako sami pomognete rastu vaše matrice, ako budete promovirali Stifrp, onda ćete jednostavno, kako će vaša poslovna kvalifikacija rasti, imati mogućnosti da budete plaćeni ne do 12. razine, nego do 14. a u tom slučaju ćete dobiti ne $2000 mjesečno, nego preko $8000 mjesečno. E sad, ovdje dolazi taj zadnji način stvaranja prihoda, to je taj matching bonus ili bonus uparenja, zarada uparenja. O čemu se ovdje radi? Ovdje možete zaraditi još veći novac nego kroz matricu. Dakle, konkretno idem sa primjerima. Ukoliko ste registrirali prijatelja Ivana u vaš sistem i Ivan za 3 mjeseca stekne zaradu od $1000 mjesečno, Ivan će dobiti svojih $1000, vi kao osoba koja je Ivanu dala preporuku dobivate automatski 50%, dakle $500 je vaše. Ukoliko ste registrirali 10 ovakvih članova i 10 dobivaju $1000, vi ćete dobiti 10 puta 500, znači dobili ste $5000 zato što ste jednom registrirali te ljude. Što ako oni ne zaraduju 1000, nego svaki od njih zarađuje $5000. No ni tu priča ne staje dalje. Kad Ivan i ostali koji ste vi osobno registrirali dovedu do novih članova, oni će opet biti plaćeni, i Ivan i svi njihovi članovi, a vi ćete na tu drugu generaciju biti plaćeni opet, doduše ne 50%, nego 20%. Što znači, ako Ivanu piše prijatelja Marka i Marko dobije $1000 zarade, Ivan će dobiti iznos od 50% te zarade, dakle 500 će dobiti dolara, ali vi dobivate kao Ivanov sponsor 20% od Markove zarade, znači dobili ste $200. I tako vam priča ide do treće generacije gdje dobivate 10%, u četvrte 5% i pete 5%. Što u ovom primjeru znači? Ukoliko ste imali 10 osobno registriranih članova i njih 10 svaki po 5 registrirao i njih 50 u drugoj generaciji svaki po 3 i njih puta 2 i puta 1, vi imate u tom primjeru, ukoliko po pretpostavki svaki zarađuje samo $1000 mjesečno, vi ćete na taj način dobiti $14.900 ekstra svaki mjesec uz ono što dobivate kao zaradu kroz matricu i naravno kroz bonus brzog starta. Dakle, kroz Stifrp možete zaraditi jako puno novaca. Kako započeti sa Stifrpom? Vrlo lagano. Jednostavno ćete se ulogirati u svoju Stifrp kancelariju sa svojom e-mail adresom. Na desnom gornjem uglu imate tipku Join, pritisnite ju i kada to napravite ispunite osobne podatke, upišite korisničko ime i lozinku koju ćete izabrati i izabrat ćete jedan od dva načina startanja Stifrpa. Jedan vam je uz mjesečnu pretplatu $9.95 plus jedanput se plaća $40 upisnina i drugi način je puno bolji, to je plaća se jednokratno unaprijed za cijelu godinu $99.95, dakle praktički uštedili se 20% i jednokratno se plaća $50 upisnina. No što se dobiva sa drugom opcijom? Dobiva se da ste već na početku kvalificirani kao lider sa 3 zvjezdice, a to znači da odmah imate punu kvalifikaciju za isplatu do 14. razine matrice. Inače, da bi dobili tu kvalifikaciju morali bi osobno registrirati 30 ljudi i imati u svojoj grupi minimalno 50 ljudi da bi dobili tu kvalifikaciju. Ovako ju imate odmah i dobra stvar je sa time zato što vam ta mogućnost daje opciju da napravite uplatu putem AlertPay-a i dobra stvar je zato što ta mogućnost kada uđete sa godinu dana unaprijed plaćenim paketom, onda sigurno nećete za 2 mjeseca reći aha, odustajem, već ćete izgurati godinu dana, a kad godinu dana izgurate, onda su ogromne šanse da vi u tom poslu i uspijete koliko god smatrate možda da i čak i možda niste za takve poslove. Treći korak je da upišete svoju načine plaćanja, imate uplatu kreditnom karticom, Visa ili Master, imate AlertPay-om gdje vam nudi Visa, Master, American Express i nudi vam mogućnost da preko banke uplatite doznakom na AlertPay račun i onda iskoristite taj iznos na računu da platite za vaše Stifrp članstvo. Čim to napravite, odmah ćete dobiti pristup vašoj internetskoj kancelariji, svim alatima koje možete odmah u par minuta, 10-ak minuta, koliko god, dizajnirati vaš poslovni sistem i možete krenuti sa učenjem i korištenjem svih alata koje vam Stifrp pruža. Stifrp je kompanija sada koja je tek, da kažem,
u lansiranju. Dakle, sada su oni prvi koraci kada ljudi koji vide ogroman moment zato što će Stajforf postati jedno poznato brand ime u ovoj industriji i ljudi koji to prepoznaju sada sve brzo prihvaćaju ovog posla i promocije da je što je moguće prije izgrade svoj veliki posao sa Stajforfom. Zašto je Stajforf toliko dobro poslovno rješenje za sve ljude danas? Pretpostavljam da je mnoštvo ljudi koji će ovo gledati već se okušalo u nekom obliku kućnog poslovanja i da je veliki broj bio razočaran jer nije uspio. Gdje su razlozi neuspjeha? Osim u nepoznavanju poslovanja putem interneta, nedostatku edukacije. Jedan od glavnih razloga je u tome što velika većina kompanija koje ovako funkcioniraju imaju prilično skupe proizvode, imaju puno veću upisninu, imaju puno veći mjesečni zahtjev za nekakvom kupovinom proizvoda kompanije. Pa ako imate recimo mjesečno zahtjev da bi pokrenuli cijeli posao, ne znam, par stotina dolara i mjesečni zahtjev možda $200 da bi morali kupovati same proizvode pa onda ih preprodavati, onda je to stvar gdje većina ljudi pukne, posebno ako odmah ne počne stvarati zaradu, a većina ih to ne počne. Dakle, i onda posebno kada se dese neke financijski pritisci doma, prva stvar koju čovjek će riješiti je neki proizvod koji mu do duše i ne treba. Da li je to nekakvi sok, losion, kozmetika, nije bitno šta reći, to mi ne treba, moram skresati svoje troškove i jednostavno to je uzrok zato što mnogo ljudi odustaje od ovakvih poslova i jednostavno je teško ostvariti u svojoj poslovnoj strukturi takozvanu retenciju ili zadržavanje ljudi na mjesečnim pretplatama. Kod Stajforfa plaća se samo upisnina nekakvih $50 jedan puta i onda mjesečno tih manje od $10. Dakle, vi praktički za 50 kuna mjesečno ovdje imate fenomenalne poslovne alate od kojih nikad nećete odustati i kad ne znam kako situacija zaškripi, uvijek ćete moći 50 kuna odvojiti da bi si stvarali veliki profit i da bi bili poslovno uspješni. Dakle, to neće biti razlog odustajanja, a sa druge strane sa Stajforfom imate debele šanse da vrlo brzo u prvih tjedan, 2, 3, 4 dođete do zarade i kad jedanput to ostvarite nećete nikad odustati od Stajforfa. Zato je Stajforf danas fenomenalna mogućnost za svakog čovjeka bez obzira na iskustvo u internetskom ili bilo kojem poslovanju da ga pokrene i da stvori sebi životni prihod. Što bi vam značilo da si za 6 mjeseci, godinu dana stvorite prihod od par $1000 mjesečno? Što bi vam to značilo za mirovinu? A što ako uspijete stvoriti 5-10 tisuća dolara ekstra prihoda mjesečno? Da li je to sa Stajforfom moguće? Pa vi odlučite, informaciju ste sada dobili, možete napraviti onoliko u svakom slučaju koliko želite. Zahvaljujem se na strpljenju, nadam se da je bilo korisno, obratite se po svim drugim pitanjima o osobi koja vas je uputila na ovu prezentaciju.